Dicokan selamat sore buat warga Depok Printing Watu Malang. Coba kembali Waris Hati Rayu Soto Tentang ada terlalu sayang Banyong dengan Candi Joget Ayo. Sekedada di babanyu mata nyawang sampean wani bagi cinta jahati sampean nyiksa perasaan sendi anggap waktu loncatan. Pegel nglakonane duwe demenan beli siji wadone jahate sampean nyiksa perasaan remuk ati hancur berantakan. Kapan kau bisa nemu bahagia, rasakan ketulusan cinta. Nembe pertama ngenali cinta malah oleh pegel nglakonane duwe demenan beli siji wadone jahati sampean nyiksa perasaan sendi anggap